Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubu Ndi augite ntuku ya rojo bageta koti ni kire augite ni urongo buria bwaritwe ni bamwe ba ariti ngugi ba kaunti ya Meru. Ayubu nongerete na kuga bairi baba baria omwe ni munene wa ariti ngugi obisine ya ngavana wa Meru Nwe Nchamba Mbithe augite kire miario yao baugite mbunge unerete munganajwa milioni 89 kire uguri bwa into bya kiobisi ontu buria spika ugite na kinya kanite na kuga byari bya milioni 81 na kinya itariwa nongerete na kuga kandarasi une atezanirwe mwaka muthiru na ni milioni 5 akechari akiuga kinya ngugi ya kuria ate ya mbunge ende ni ya obisi ya ngavana muthumrio kini agotwambiriria cio. Spika wa Meru Ayubu Ndi na chumiritie na kwithwa kirotera mabisa bari ba county bara kwibathukiritie mbunge jiritwa nyuma ya kwigikana bakiuga ati milioni 89 ciurite ire ciabati kuthithia county assembly ya Meru. Ayubu Ndi akiuga ni urongo no ntombete cionthe iragairwo kuma obisine ngavana na kulingana walio randonere mzungu baria bena Nchamba Mbithe irondigarite muno no ntuni indirejere kumenya milioni 89 obisine ngavana niyite ira ciari cia equipment ya assembly na gitumi kembugo abaugire nirei na uni ntamenya na abatu turi assembly utakurukia mbeche iwiriwa na ndinkwenda barungama baugana beja na maratati bakiuga atiri milioni 89 no tuitue turi ofisi ya ngavana twina mbeche eu ciarirwe muntu ngania company ngania ntukuna cietenio na kumina no ntebona ndi Ayubu Ndi augite bageta kotini nikenda kuthitanga andu baba ndu bakuthukira county assembly ya Meru rietwa kethira tiu then bedra bayatire bara wita document yu bedra je bara rongo na ntetira chonde bakwalia ichio rongo na kyo tumambuga atire kuma rojo ibai prepare mandiaja kuyariria koti no utiaje kurungama TV ne wikira antu migambo yorongo mandu yabadhukiria marietwa na wije oma mbechi ukuganire igo wina cio mbechi iji itiragairwa assembly ya Meru mbechi iji iragairwa ofisi na ngavana ko milioni 89 kedi bakuwechi boba igerera barire ria chitirwe na company re itirwe na ingwitikania abo kauba kuwa kedi ichi no ntuibo babati kurea then batwire ibaumire batwire atiri urorirwe 89 milioni no na iri arirwe na ingugire kwagitire atia aitire no nto batu as far as we are concerned inya contract na ura wahei itwamingire. Ayubu Ndi akiwa senator Meru na rigiri kwa lege county assembly ya Meru na iba kumugwata mbaru muno kiro alirwara thiraki senate ya Meru urakuga ati mbesha chithwe chiga ukanua cha thirikari ya county na county assembly senator Meru netikiritwe na kuma ntukwe rojo kwenju matatu nkalivya mikakati yonde re thithagwa kuma kwa gazeti na kila kitu kendo waliro thwathuru official na kenda nyathiria kwaria assembly yo kiumia kimwe kana biumia bire kwaria roro yagatiga ndene mbunge na nkiuga ito support aswa ngugire ya gwita ya kwatura na assembly manto na ya mbesha katika ofisi ya ngavana na county assembly nekenda na ndendo alije iwo kuga ntu batumi bakwaria ntato ciorongo cia gwitanto project ira cia batu kuthithwa cia gutethia wananchi directly baba itandeo bachokio rongone na kio tumankara nkiuga mbeche ira assembly ciejawa chionde na nyambunge ria nene kana senate utioba nenkairwa mbeche maendeleo ciogura pipe kana cia kuthithia anything mbeche cia kuthithia sheria ciao kuria michara allowances na kuthithia oversight neu nongwira baitete iwinge baraba thithietie bakumembi bakwenda kunikira niontu ke barabara bakwira ciabati kuthithwa na itathithirwe kembecha bakwirwa kino ciabati gwita ke mwananchi na itetire ende kembecha cia assembly ri kwarirwo tembecha ikuri ciabati nya ke mwananchi itakinyira akiunyeta kana thirikari da gutikira TMC be na mbecha ciao kana ward fund itekere rirega na nakugwata rari rumbaru ngwitekene na thirikari kuga itwathuranwe ward fund ni ekirietwe ward chonde 45 ningana nwendene Meru gwatwika ngavana na kwenda wondi kana ate kwendeje gwatwika ogondi kona gintu kira gikiayo na unwe
kuma mwaka jwa 2018 ikyo karete nkiara iria ni ate wondi chionde chomba kungananu ethero ibo kwarania na ngavana kana bote kwarania na ngavana ni untu no withiro we mutongeire lakini uria thirikari etithitu ukaigwa ugo te kwenda kuthwa we part and parcel ya thirikari u no untu bora bagwita ngugi yao. Muthuri Muriuki, World TV, Mutira Njoka Ngangi.